the more zo mi pi te tunina public voice tv zolen voice tv panina athakin khatve hong mo ki kung tunina awareness program panina ikikup dingina aswak ta minam ahang san phol wa te len na zogam chi to mongen no mung zolen voice tv panina ke kamin na len hi mi pi zo mi te o zo mi te pen nidangina eile e aki ukte i namdang khut sunga kiom ngei lo hi British mangkang kumpi te wang let pen hun sung nangonina eile e ma aki ukte i hi ai zongina Myanmar gam swatang na nga khit asol loina kolgal kapte ukna noya Myanmar gam bup itung hi ei zo mi te zong kolgal kap kumpi te honguk na sunga ulo pi mai na itung kha hi kal kap thau tang ukna noya inun tak zo khang thum bang hi ta hi khang thum sungin gal kap te in zogam leitang honguk chip bek tham lo in zomi te lungsim tong donga honguk chip zo hin u ai hi zomi te in hi gal kap uk chip na noya nun tak hak sat luan na to Myanmar gam polam kitai hiai na gam nuam gam pha te izwan hi zomi sunga mi pol khat khat te pen aming pumpi ina mi te thalo sa swa tak na gam tung khin hima ta sele along simu pen kal kap te uk chip na sunga om lai zenu hi kal kap te uk na sung pan swa tak zo nga vet lo u hi mo hi kol gam misok kal kap te pen chik ma una zo mi te pu hingei lo hi amao sangin aniam zo ding ina ipasianin hongbol hi twan lo hi kol minam mi pi ngiet te in zong dei lo hi ngong tat in hal kol ga kap milim bia migilo ahong ukchip te khot song panina suwa tang na ding tu lai tak kanin ahoi zo om lo hi pupa patsa zogam leitang nga king mateng chi ala to isak te tun action to kipyak hian na tampi to isap hian lai tak hita hi mo si in faro kumpi pa kenga let my people go achi ngiap ma bangina evek pi in idin hiat lai tak hiya tampi kitung khin tampi zong kipe khin hi mi pi te zomi te swatang na minam din mun itun masia ikung dong itun mateng ipai itai swa kul ding hi abe sa kum tu ni le som ni le khat pan mi pi te in kwang le keu to ipat lung pho na cdm lu na kwan khian na piak khian na zon khian na chi atwam tom te jong tu lai tak mai na mat le na thok lai zomi lia le tang anun tang na u ape khe khin zomi te me kha somni le li songin ton changa me kha somni le sagi nin tedima mi pi te sublo na khempe chik ma hunin mok swa sak lo ding yang swa tang na hui hi idi khak masya han cham ding yang midang ten zong anga zo le e zong nga zo ding yang swa tang na inga khit chiang zo mi ten leitung bup to kizomina zogam lam kik ding yang hoi zo thamin lam kik ding yang Jerusalem a kipan leitung khopi min thang te tang thu tua dan tampi tak om khin hi anai penin tulai takina moldon tunga atang zikja mizoram khopi te hidan din mun atun na dinguna tuma khangkhat lain tu lai tak itedim tonjang khopi te I atwa thu te nanok khamasa u hi ulo pipi ma in ezong inok khak lai tak hi leitunga gamhau pen hi in aswakta mihing te gam the land of the free chi lungnom taka aom hi thiat the na ding un anun tang nau kipekhia
agal hang US gal kap te aphong na un kum simina bol de nu hi suwa tang na pen among na in kinga lo hi chiu hi gal hang te in na leiba kilo gai zo lo hi chiu hi tu lai tak anun tang nau apekhe za dongin agam aminam te u ongit zomi gal hang te ZF UPDF zolen pan bek hiloina misop gal kap te do khia koi ki pol na pan hitale zogam gal hang khem pe za tak na lian pi ipya hi in na leiba tampi inei hi tu lai tak zomi te in lelo na sep sumbol na nun tak na asublo te ading zong thu inget sakhi amaute sup na in izogam zomi te lo chin na ding zogam bup tat khian na mehal biang na ma bang a hi na ding in thu ingen hi abesa te sang ahoi zo in lam kek zo na ding ivek pin ma pang khomin mainot ding hi hang aswakta zo son te ahang san vaphual te len na zogamo pasianin thupang pe sem sem ta hen ungna bulu te khut sung panin swa tang na hong pe ta hen tuni awareness program panina aswakta minam ahang san pholwa te len na zogam chi thulu to konggen dingu to tengin te lungdam